Cara connect Bluetooth Proton Saga MC3 variant standard. Ini adalah audio system bagi Proton Saga MC3 standard. Okey, ini handphone. Okey, cara nak connect Bluetooth, kita kena tekan power button ni 2 kali. Tekan sekali keluar USB, tekan lagi sekali keluar Bluetooth audio. Bila keluar Bluetooth audio ni, kita kena tekan button adjust selama 2 second. 1, 2. Okey, dia dah keluar device. Bila keluar device, tekan button next ataupun PSAS. Tekan button ni 1 kali. Okey, dia akan keluar pairing. Bila dia dah keluar pairing, kita pergi dekat kita punya handphone Bluetooth. Okey, kita cari Proton. Okey, dah ada Proton dekat list Bluetooth kita. Tekan sekali. So dia akan keluar pairing. Bluetooth pairing request. Okey, klik dekat pair. Bila kita dah klik dekat pair, dia akan minta access to contact. Macam saya allow saja. Okey, dia dah connect antara handphone Bluetooth dan radio. Kita try dekat YouTube Music. Okey guys, itu saja tutorial kali ini. Kita jumpa di video yang seterusnya.